Kaze mu makuru yacu, aha rero turi ku Ibano TV nk'uko bisanzwe nakagaruka, ariko munyemerere tubanze tuvuge amahano abaye Nyabugogo. Nyabugogo habaye amahano akomeye, aho imodoka itwara abagenzi ya Yutong igonze inzu ikatirwamo amatike, hanyuma ibikuta bikagwira abantu. Iyi modoka rero ni zimwe zikoresha umuriro 100%. Iyo ni impanuka yabaye isaha ya saa sita n'iminota 30. Iyi modoka rero ya Yutong ikaba igonze abantu, ikaba igonze urukuta, ikaba igonze amakwasiteri abiri, ndetse ikaba ihitanye byinshi birimo n'inkuta z'amazu. Ni ishyano rero ribaye Nyabugogo, ni ishyano rikomeye cyane, aho iyi modoka rero ihitanye inkuta. Iyi modoka ihiritse ibikuta hejuru y'abantu. Rero iki ni ikintu kibaye kidasanzwe, aho ino modoka bivugwa ko ishobora kuba yabuze feri nk'uko ukomeza kugenda ubibona ku mafoto. Aha rero iyi modoka yashwanyaguritse, yamenaguritse, ibirahure byose byamenaguritse, ndetse bigaragara ko abantu bari bicaye imbere rwose. Witegereje neza ibi birahure bishobora kuba byabatemaguye cyangwa se byabahinduye ibisenzegeri. Iyi modoka rero yinjiye mu nzu ikatirwamo amatike, yinjira agenda iparikamo imbere, byumvikane ko ibikuta byagwiriye abantu. Hanyuma andi makuru rero nanone akomeje kuvugwa, naho ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 Isiraheli yarashe Irani ibisasu bikomeye cyane, aho rero Isiraheli yashizeho ibihe bidasanzwe mu gihugu hose, kubera ko yari imaze kurasa muri Irani, hanyuma ikaba ikeka ko Irani nayo ishobora kwihorera isaha ku isaha. Hanyuma rero bikaba byinjiye cyangwa se byatumye igihugu cyinjira mu bihe bidasanzwe, aho amaduka yafunzwe, amashuri arafungwa, amasoko arafungwa, ibitaro birafungwa, abantu boherezwa mu buvumo kugira ngo bibaye ngombwa ko Irani yabarasa, ku buryo abaturage baba bafite umutekano usesuye. Ubwo rero igihugu cyohereje abaturage mu buvumo kugira ngo babashe kubacungira umutekano neza. Hanyuma andi makuru avugwa nuko abaganga bari mu biruhuko, bari baragiye muri konji, bakaba bagaruwe mu kazi kugira ngo baze kuba bitegura kuba batanga sapoti aho bikenewe. Israel rero yohereje indege zirenga 200 kugira ngo zigere ku ntego nk'uko bari babiteguye, ndetse na drone zigera ku 100 kugira ngo zibashe gusenya ibikorwa Irani yari irimo ikora, cyangwa se izi ndege zibashe kugera ku ntego ziyemeje. Hanyuma rero muri ibi bitero hari abantu babiguyemo benshi, aho umugaba w'ingabo za Irani iki gitero cyaramuhitanye, ndetse general ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse na za operation zitandukanye nawe yaguye muri iki gitero. Iki gitero rero kikaba cyaraguyemo abayobozi bagera kuri 20 ba Irani, ndetse hakaba harakomeretse abantu bagera kuri 320 b'abasivili. Hanyuma abamaze gupfa muri rusange bakaba ari abantu 78. Imibare rero ikaba igenda ihindagurika nk'uko bisanzwe. Niki cyatumye Isiraheli ifata umwanzuro wo gusenya cyangwa se wo kwataka Irani nk'uko yabikoze kuri uyu wa gatanu? Niki cyabiteye? Nuko Isiraheli yashakaga gusenya inganda zikora nucleaire. Izi nganda zikora nucleaire rero niki kiba kiri muri izi inganda? Icya mbere nuko harimo intwaro za nucleaire cyangwa intwaro z'ubumara, intwaro zishobora kuba zifite icyo twita bombe atomique nk'imwe yarashwe mu Bushinwa, Hiroshima ndetse na Nagasaki. Ni intwaro rero ifite ubushobozi bwo gusenya ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Izi rero nuvuga ngo nizo zakorerwaga ku butaka bwa Irani. Israel rero ikaba yashenye izo nganda ikoresheje intwaro z'indege, ndetse ikaba yakoresheje n'indege zitagira abapilote. Yohereje indege zifite abapilote 200, ndetse n'indege zidafite abapilote zigera ku 100, ndetse bakaba bageze ku gikorwa gikomeye cyane, aho bamaze
kurasa ibirindiro bikomeye n'inganda zikomeye zakoraga ibi bitwaro, ndetse icyabiteye kandi ikindi gikomeye cyihishe inyuma y'aya makuru, naho umugambi wa Irani wo gusiba Isiraheli ku ikarita, kuko bari bafite gahunda yo gusenya igihugu cya Isiraheli bakoresheje ingufu za nucleaire, bakoresheje intwaro za kirimbuzi. Nk'uko bisanzwe rero, aya ni amakuru akomeje kugenda avugwa mu binyamakuru bitandukanye nk'uko mukomeza kugenda mubireba, ariko munyemerere dusimbukire mu Buhinde, hano habaye impanuka ikomeye ndetse yahitanye abantu benshi cyane. Hakaba iyi mpanuka rero nk'uko twari turimo tubivuga, ni indege ya Air India yari irimo abagenzi bagera kuri 242. Abo bagenzi rero bose bakaba baburiye ubuzima muri iyo ndege, muri iyo mpanuka. Hanyuma nk'uko bikomeza kugenda bivugwa mu binyamakuru, iyi ndege yari ikihaguruka imaze nk'amasegonda akabakaba nko kuri 30 ifashe ikirere, hanyuma irongera isubira ku butaka, irashwanyagurika ndetse imara abantu. Hanyuma muri iyo ndege rero hakaba nk'uko ibinyamakuru bikomeje kugenda bigaragaza, nuko imibiri y'abanyakwigendera igera kuri 204 yo yamaze kuboneka, hanyuma ariko harimo abandi bataraboneka, nk'uko polisi ikomeje kugenda itangaza amakuru irimo ikorera muri aka gace kabereyeho impanuka. Hanyuma iyi mpanuka rero ikaba yari irimo abantu batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, aho mu Buhinde hari harimo abantu 169 bo mu gihugu cy'Ubuhinde, hakaba harimo abantu bo mu Bwongereza bagera kuri 53. Aba ni Abongereza bari bari muri iyo ndege. Hanyuma Portugal nabo, abaturage bo muri Portugal 7 nabo bari bari muri iyo ndege. Hanyuma n'Umunyakanada umwe nawe wari muri iyi ndege. Ariko andi makuru atangaje nayo arimo avugwa, naho umuntu umwe yarokotse iyi mpanuka. Umuntu umwe yarokotse iyi mpanuka. Bigenze bite? Niki cyabiteye? Uyu muntu yakijijwe nuko n'ikibazo cya ambutiyage yatinzemo. Ambutiyage rero yabaye nyinshi, bituma agera ku kibuga cy'indege asanga indege imiryango irafunzwe, ndetse abashoferi cyangwa se abapilote batangiye kwiha icyerekezo igiye guhaguruka kuri iki kibuga. Hanyuma rero uyu muntu umwe akaba yarokotse ino mpanuka. Hanyuma andi makuru dukomeza kugenda tureba, tunasesengura, tunavuga, naho Isiraheli ubu ngubu irimo irikanga ibitero bikomeye bishobora guturuka isaha ku isaha mu gihugu cya Iran. Hanyuma nyuma y'uko Isiraheli yamaze gusenya bino birindiro nk'uko twari tumaze kubivuga mu makuru yacu atambutse, Iran rero nayo yohereje indege zigera ku 100 kugira ngo yihimure kuri Isiraheli, ariko Isiraheli izo ndege iziturikiriza mu kirere. Hanyuma rero hakaba hari amakuru ko Iran irimo itegura igikorwa simusiga cyo kugira ngo yihimure kuri Isiraheli, ndetse itange n'isomo rya gisirikare, kuko Isiraheli yavogereye cyangwa se yakinishije abadakinishwa. Ayo ni amakuru rero tukomeje kugenda turebera hamwe, ariko nk'uko nakomeje kubikubwira, muri Nyabugogo hakaba habaye isanganya ikomeye cyane, aho abaturage ndetse n'imodoka imodoka yahitanye ibintu byinshi cyane. Munyemerere rero duhinire hano, andi makuru yacu nakagaruka naho mu kanya, aho dukomeza kugenda tureba ibirimo bivugwa ndetse mu karere.